y'Imana gato nyine ku birenge vyayo no kuba twibera iminsi yose hafi y'Imana gato bukaje dufite undi mutumire yamaze gushira muri Black FM by them ngo abizi kwa rukika social media sa Black FM yamaze gushira muri Black FM gitari kimeza cyane kinoboye gisa neza cyane yatuma ko atari umurimye atari numwa avoka cyangwa atari mu dandaje atarugira iki tumeneza microphone akatwekera ivyashoboye asante sana karibu cyane gitari twugurura twagenda erega bigisi gitari bigiza azazamura ibintu buke buke bayita n'umuheto umuririmbyi yitwaza. Asante sana. Okay, karibu cyane. Karibu cyane. Murakoze kumikaza muri no studio nziza cyane ya Black FM. Nanda yumva ku matwi ndahashitse banishimwe. Tuvugiriza ngo twakire neza tubigenzeriza ama headphones no sawa. Ambara ama headphones. Okay. Bigende neza ariko mutumire yamaze muri Black FM tumwakira akari bafite gutega kwikazana ariko rikazanura. Yesu urumwami akomeye ahambaye Yesu urumwami akomeye twese ahambaye Yesu Yesu urumwami akomeye ahambaye kandi Yesu urumwami akomeye ahambaye Yesu urumwami akomeye akomeye ahambaye one more time Yesu urumwami akomeye. Thank you. Asante sana turagiye mu mwevu bose ndagushimire cyane abantu bose bifuza kubona misho ari mu mwevu. Haleluya wabaye nibyo bese ndetse nifuza kubona ino video cyangwa bifuza kubona ingeze meze cyane urahwikaze kuri Black Media muca ubona ino vibe dufite muri Black FM bose kandi cyameze neza rero ndaryohewe murakoze kunyakira nijambo cyo muri Black FM bwa mbere sijyo nziza cyane gose. Asante sana bana tutwashimye kabisa tumwe ngo turibura ngana gaklima tutagushirayo mbega cyane gose twakwakiriza mateleviziyo twakwakiza ya tutakaza ahitse zaka ahubwo hinga no kwibera ngaha kabisa. Oya kuko nuririmba neza nibaza yuko ivyo twakwaka byo babiki abahita ni mu nzu yera hafi y'ibirenge sitaheza ni mu nzu yera isazwe itumbereye hafi y'ibirenge vy'Imana gato hafi y'ibirenge by'Imana gato hejuru cyane hafi y'ibirenge by'Imana gato babu nickname babuze ati Black FM hejuru cyane hafi y'ibirenge by'Imana gato. Wow, amazing. Asante sana twigire profile yawe ubwo ngo tuyage tuzenye neza turakuzi nk'abamesha makuru ariko badukwikira bashaka kumenya profile yawe ngene mbeze kimeze gute. Je nitwa Avicenne nkabandi umuririmbyi arimba indirimbo zihimbaza Imana. Okay. Zibakunze kwitwa gospel songs indirimbo zihimbaza Imana. Kandi nkaba nkora rimwe na rimwe production nkabandi umuhinyanyuzi rimwe na rimwe. Ubikorera he production? Jom Sound ndafise studio akaba ari nka lebo yanje cyari nto ko bavuga gato karakura kandi urumva kandi jambo juma rivuga ngo itangiro ryo ryo barito amerezo yawe arashaka kuba zuba manini gose donc ndafise studio ni nkora indimbo zanje nje nikora indirimbo nka kandi sanzu ndi umuririmbyi nk'ababyumvise iyo studio y'amajyanye iri mu Gihosha aho nsanzwe mba muri studio muri studio gato karakura ngo umugenzi. Yes I je ndemeze neza yuko iyo umuntu atanguriye hasi ngo kenshi ntakunda kurwa niko batwigisha ngo mugango iyo umuntu atanguriye hejuru kenshi birangira niyo chambrette bari kuravuga bidakoze yuko ashaka kuyibamo. Ndashaka kumenya wewe ubigenza gute kugira ushobora gufatikanya guhinyanyura indirimbo hanyuma kandi no kongera ukaririmba cyo kwandika indirimbo ziwawe ubigenza gute wahano? Kibazo kiza cyane byose sanzu umuziki navuga ko nawuvukanye maraso yanje donc kuva
nkiri muto naravuza batterie iryangamo y'urusato murayizi bavuze y'urusato narayivugije warayivugije yumurisha gabasha warayivugije okay muri eglise yitwa Siloam muri 1993 na kane guca Jesus ndumuririmbyi okay donc rero niyo natanguye navugiriza papa na mama barasaba chorus muri eglise nkabavugiriza donc uke rero ndabanya muziki haraga n'igiho niga gitari ndiga piano haba rero nemsiyo nyota vraiment muziki ushika naho numva yuko ikintu no kumva cyonjohera indirimbo yonshimisha nuko indirimbo zanjye noza ndazikorera niho nacengira donc ayo matsiko yo kwiga production buke cyo bita mu Gifaransa autodidacte narigishije dar ubwenge jyaniye no kuri internet ibitabo amatutoriere byo byose abangeze aho ngeze abandi muririmbye ndabyishimiye nkabandi indirimba gospel nkabangeza kwamamaza impunzi za Yesu Kristo bice mu ndirimbo kuba wari wavyigishije uciye kuri mu tutoriel nico barimwe ni eswe ni vyiza kuri wowe canke kwa sinzi okay ni vyiza cyane kuko saguje mu tutoriel gusa barageze igihe nagiye mu Rwanda Kigali ize formation ndibazo umwaka n'inusu production studio ikorera abitwa ba James na Daniel murabazi yego niyo nakorera novuga formation yego kugeza ntangura gusoma indimo zanje nko mu vyumva abandi mo zi live 100% live nko mu vyumva ni uzikorera kandi ndino zikora ofede abari band umu bassiste soliste umubateri bose hama je nkora ico no kwita production cya mixage hamwe na mastering après hariya tudugiriza ku karimbo gato tusavure vraiment mugo je numvise akaze muri live turaza kubisubira mu kanwa mimbaze esunyanyoke chipsa anigisha kuse